ایوار باش بینر و گهدارن برس این کانال بادینان خوشحال اینجا رکادی همون گشت نفی کدو جبوی پیشکش کرنا برنامه هوا بزلالی بینر و گهدارن برس تیادا 45 سالی هایی که تیان اجتماعی کردستان دا ما بووان خلکین برنامه هر جاری کسانک ملفیری آماده کریه بوی که کو گفتگویک هندک آخفتن هندک مناقشه بیتا کرن لسروی چندی کایی که تیان اجتماعی کردستان 45 سالا دا چه بویه؟ چه بو خلکه که کریه؟ آنم بجین بوچی چی بویه هین؟ چونکو هنگی حزب جیه بون ایکتیان اجتماعی کردستان و گرینگیا به توی سردمی دا و که هجماره که دیا بسیار اندریجن حقیقت بنیف ساعتا اوه خلاص نابن لی هندی امد شین دی خزمتی که اینو دی بحث کین که ادخاله که وی جاری جیدا ماموستا زور هجا ماموستا سیار بامرنی جیگر ایکی یه برپرسی مالبند 4 یه بادینان میوان برنامه میم آنها یا خوده ام واقفتو گوین مبری ویگا وی گوتین ام دل ماموستای شلوه کین هکر بکرما خو هنجی بینه رو گهدارین مبن ماموستا سیار تو گلب خیراتی سر چاوا اورو بو برنامه بزلالی سپاس زور سپاس ماموستا وکی کمال دست بکی گوتی یعنی حزب هبون سردمی چه بون و ایکتیه دا حزب هبون بس هکر ام بیجین او چه اگر بون او چه سبب بون که ایکتی توی دمیدا چه ببیتن یعنی چند دا گرنگ بود چه ببیتن البش سپاسیاتت کم و الویدر که از پیروز باهیا همی کادر و اندامت مرد که مسر کردهاتی وی هل کفتا 45 سال یاده دا مثلا دنیا ایکتی نشمانی کردستان و امیل داوی رمضان جی رمضان پیروز ملتی ما پیروز کم و هم جا کارونک یا های یتناف جهان دا بالا بوهی بداریم که ملتی ما در باسکت سلامتی یکیتین اجتماعی کردستان و دامزراندنا و بری هنگه احزاب هبون اروی کتابوتی راستا بری هنگه قناغا که هبو او قناغا احتمال 4 سالت مرحله حكم ذاتي بون يعني او قناغا كو بري هنگي اتفاقك الجل رجيم مركزيات يكيرنو بشتي هنگي كار مؤامرة الجزائر ايضا بوي حفتو بينجي كواتا دجمنت ما البيدر كام دي بري خديني كو دوباره وهميشه برانبر ملتك بندست پلان خوجه بجه کرن هر وقت که او رژیم شیایک و رهت خو دایلیت يدعي او مافا يدعي فالفيدر كملت كرد ونهامتي بسريتت يا دوم العراق يجي يعني افرجيما بغداد خلك خوجي ببهرنكر شويه الظلمه وهمي احزاب الدجي وبشتي هنجي دبر خدينه جيران تخوجي ببهرنكرن يعني چندین سالا كتا راسته الشركه 8 سالي دال قال ايراني وبشتي هنجي تشوت كويتي دا وجبلي يا كردا كو بالا خولي من رجيما كوما ترسيدار جيبو حتى حدكي الويري ضرورتك وتاريخ بوكو يكتين اجتماعي كردستان دا مزري بس نال اساسا كي ايديولوجي يعني حزب بري هنجي مثلا هم هر اجرك بيت متاثر بدربه دو بري خدي اما حزبك شيوعية حزب كردية قومية غير وان أبا كتت إطارك ديدا مجموعة وتنظيمات كتت ناف نيوتشا برايا كده ناف قوارك دي بجنية كتين اجتماعي كردستان كو همي مكونة ملت ما كرد تشيت ريكو خوتي دا بينيت وخبات بكات دجي رجيم مركزي و دا بشيت ما فتخو جيب كات زود باش من بری چنده که سخت کرده ایکش وان نویسینید که جناب خود جرازی مام جلال نویساین یعنی هم بشین گوتین و کسی که دی نویساین مام جلال دست به که حزبه دا حوال دادن چپ کرد همی سرکرده بینید هنده کسم ناوی سرکرده یعنی کوبکت سرکرده یعنی ابخو سرکرده بوینه الخو کوبکت نمونه نوشیران مصطفى يعني نوشيروان مصطفى چاوتيني تنكو ديماهي كا صالاوية دكتوراه يجيبو حتى عندكش دكتوراه نفيسي تجي لوقت جابوي فرد كتن رأسان تيتو ودست
شورش و دامزراندن ایکتیان اجتماعی کردستانی کرد مرم من اوه کو ایکتیان اجتماعی کردستانی چند بجدگیر کسی خوبویه چند ویایه قایده توی خوب خو هبن سرکردت نواوه ده هبن بیکو پشتا خو بلایانه که دی و گرم کت یعنی اجدر وی حریم کردستانی بیتن یعنی حزب کادی بیتن دمی شورش ده اگر تو پشتا خو گرم نکی ملت خو وکی ماسی و آوه زحمته تو تنافی ملت ده خبرت کی پشت اینکه ایش و آزارته توی ملتی نه معنی اما پروگرامتا دا خازتا آلیاتتا او نوی تنافی ملتی ده اتمنى تلويدر كي شيت تبقى هيت أبي ملاتي تشد بيت تبع سي صار رحمة الله بيت بله بله مام جلال وقت دست نشانه كسي خود كتلويدر كي يعني لوي سردمي مام جلال جنج نوشيروان جنجه سركرداتي همي جنجه بله جيان بردوامية و جنجاتية بردوامية و داخازن بردوامية و بروسيت نينا کی پروسه پریوت بد کسانی متنور کسانی روشنبیر کسانی دید که هن جیار چاویا اداره‌دان جیار چاویا اف ولاتاویان اف جهانه چا پریوت چید او چین سرکرداتی آن سرکشی ملت خوب کن و دبنا نوینریتون یکی تنشتمانی کردستان جی وقتی مام جلال زار رحمه الله بید بیشتر کسی که وکینه و شیران کسی که وکینه و شیران دکترا بخینید یعنی یک گنجه دو او کسایتیه إنسانك روشنبيرة الويري إنسانك دلصوزة واشتخك وفقيرة هجارة الويري وتناف إيش وأزارت ملتي خدا تيكلا نكبس أو حمية دنجي طواسة يعني حتى أو الدولة منجي تناف قيادة كتير نشماني كردستان دولة مندت بشرف بون دولة مند بون أو كسبون أويت هستا اجتماعي هستا كرداتي نكون هاي وتجنج بون الويدر كي ف راستا داخازة ملتي ايش وزارة ملتي روشنبيري نتشتكش دربة بيت لي ام نبجنتا اتعصر اولمي دا جهانگيريه تو دي خوف ودر كي اش بيرو بوچون الدربة وبرجاندي الدربة الدنيا ولي هاتيها اش صالت حفتيه وهشتيه وبتايبتي نوكا الدنيا يبويا طبكك وبتشيك يبويا جندك بتشيك الويدر كي يعني أفان وسائل التواصل الاجتماعي وفي تكنولوجيا هندا بقوات وفان برجواندية مازن وأفرو ولات الزلهيس كو بيجيت وان السران سري جيهانيتهين الويدر كي ولتت كتكو دائما تنجارك هزر بكي ديان جار هزر بكي كو أفيل نكمن يا العراقي الشرق الأوسط يلوان منطقة اس ابرو وقت تخينم تهمي قناغي تخاندني دو اس شو تخينم اس موروثك تخينم موروثك تخينم يا فيزياء ويا كيمياء وغيري وان يعني تشتكي تخينم تشل فيري هندك هبيت تشل دولات اوروبي ويا الدربه هاد بتا اكتشاف كرن وزانين وعلم بما هاد بيت باشا زانين وعلمك ودجي هاي او جيت شورشانا يا ديمقراطيتنا يا مفكرانا قيتشيا وكي هر تشتكي دي آيني بيت أنا آيني بيت تو استفادة بكي بوم رواياتي وبدو زولاتي خو أبجي قناغك يكي تدبيري جدا در باز بو قالك أحزابا أفكارت دربا ورگرتن راست آنجي تجربان بلا بيجين ورگرتن أو بيچكي نزيك چه أو بيرو باور ورگرتن چش برهند ورگرتن أف ولاتت زلهز بلكي چوفي خل مبكن بلكي بيشگيريو مبكن الويدر كي ليه بيخمت هندك ودوزاتا نعرفت يانجي ملكتي دجمنانا بيت زور باش ما مستا ویگاوی خلقه که بیجیتن ما همی حزبیت کردی وکی ایکن ایکتی وقتی چه بوی وکی کو خلقه که بیجید تایبت دورا سورا کد بیشن سیاستی چپکه گلکه یعنی ایکتی وکی چه بوی هر وکی دی بو یان سیاستی چپکه گلکه چل پشت بو یعنی چه تشتیوی فرق بو ادگالی دی کو وکی دی نبیتن نمونه قالك جانا ما أحزاب ديتين مثلا بيشتتا أف حزباء رنگدانا يانجي تمثيلا چين بروليتار بتنتكت درست ياها
يا ورد برجوازية أنا يا برجوازية وطنية تمام أمت قناغ رزقاري خوازية قالي كرداينا يعني ملتي ما وقت بندسته همي كسي بندسته زارو كي بگیره حتی کو پیرمری جن بیت ظلام بیت کرکار بیت جوتیار بیت آقا بیت نه آقا بیت او پلان و او عقلیت شوفینی یا داگیر کری او بسر ملت مداتت بسر همیا دا بلاف بیت جبو رزگار کرنی همیا حقی هی بجدار بنت رزگار کرنی دا راست الفيدر كي او شبكة قولا اتناف ملتي تدا ملتي تب خو شبكة قولا صباينا زباقر آزاد بو همينا بنا جوتيار همينا بنا كريكار همينا بنا مامستا همينا بنا آغا همينا بنا سركرده همينا بنا برلمانتار ونا بنا وزير افهمي هبن اف موزايكه همي لازم هبيت راست ثوابت تهين الجيانه دا ومتغيرات تهين واليات تهين جبو بيش كفتنا داخازت وي ملتي وان تشينو تويجا لو او همي تشينو تويج او تخا او خلقه او كسا ملابيت نملابيت خرك آزار كيشوش وير رجيمي وي داگير كري همياد فيت الديف داخاز يدخل ديف قواسمت مشترك يت نشتماني خباتب كن لو شبكه قولا وتنافي كيت نشتماني كردستان دا بونمونا ما كمالا هبو وقتی دا قابل رحمتی مام جلال نزانی ما او چینانی نیا مارکسیزم تیدا بیت آنجی پرولیتاریات زانی لی ما جوتیار هبو مرنجدار هبو ما افخلک هبو او ظلمك مثلا هستا ظلمك طبقي كربا یا چیناتی و هستا ظلم نتویجی السرخو كربا یا رجيما شوفيني الويدر كي لی هر وکی من گوتی کو بیرو بوچون الدنیای هاینو نزیکی ایکو دونا و برجواندی هاینو تکل کشیه که های دیوارگیری وان بیرو بوچون اجل ویدر که اوج استفاده لیها تا کرنو کتنت ناف و باو دقیده ناف و برای تمام ایکتی چند استفاده البیرو بوچون جدا کر یعنی ایکتی همه کسک بو گوتی از دیوی حزب دانمو کسی دی بوینی نباخ بید یان جی کتی گوتی فلان کستو جی و بیوان کستو جی و ام دیوان رأیا کینه ایک و کی کوی گاوه ناف لیدان هر ایک دینا و کی دانید اوا بالای فلان اوا کتلا فلان هر چند الحمدلله بشتی کنگره ایشالله او تشته نمینه نو ایکتیا کا ایکتی بزفریت اوا یعنی ایکتی افرائیه سر چه اساس قبیل کردن ما مستا بید گلک از دی بیجن خلط یا ایکتی اوا گلک رأی ورد گریتن اری اوا خلط ایکتی گلک رأی ورد گریت یان اوا خلط ایکتی افرائیه ورگرتینه اف کسا ورگرتینه که همی چند سه ام بیجین رأی ورگرتینه و ایکتی اکلی چه کری اوا مروی فیری چت کردن الهمی پیش کفتینه جیانه آینجی وسط فیرت کت و امرهم شورا بینهم زانی نه کس بوچی شورا آن بوچی دانستاندن بیت کرن دوبگه هی حقیقته کی او خدمتا مروفیت کت و خدمتا اول دوری مروف جیان پروت بن یعنی هوا بیت شینکاتی بیت همه حیوان بن هر مخلوقه که دی بیت الویدر کی اوه همی جی زانسته اتوی زانسته داد وان کسادات تو محتاجی وی خلقی همیه دو پروت بی دوکو آواکی دوکو عدالت هبیت باشه امت ناف خود الویدر که امل بن دستین و تویت قناغ رزگاری اجتماعی دا تو محتاج همی چینو توی جای تو محتاج همی بیرمن دای تو محتاج طاقاتت همی کس های الویدر که اگر بوار شورش دا بید تو محتاج همی بیرو بوچانه اگر تو بوار بر هم هنان دا بید تو محتاج همی عقل که زانستی هی بهره که هی دوکوی ملتی پی آوا که چنا بید ایک لا ایک تاور تو ملت کی به آواکه اون شورش کی پرو بی یکتی نشمانی کردستان اگر ام بیجین یکتی نشمانی کردستان بیچه که نوی بگوهریم بیجین یکتیا نشتیمان کردستانه کو پارچه پارچه لیکری آن یکتیا نشتیمانی کردستانه اوین هستا نشتیمانی هی خو رزگار کن یکتی نشتیمانی کردستان هر دو کدیش دیگری تلویدر که همین نشتیمانی کردستانه ایکتی آن بهتا کرن بیرو بارت آن بهتا کرن مهم نینه چه بیت چنبت لی قواسمت مشترکت هین المابین افان القرکی هر وقت من بحث کری یعنی تو تصور که انک ما وقتی عمل چیا چوا آزادی کم مازن هبو چوا همی دامو دزگایت خو کارت کرن چوا حتی یت رخراوی کارت کرن الویدر که ما ایکتی زانای چی ما هبون
ما يكتي نسران جي مهابون ما يعلم روشنبير جي مهابون ما تشابو و كسان تشاب جي مهابون أبت نافي كتي دا بالت وين رخراوي نافتا الويدركي اف منابرو بيرو بوچون خدمتا آواکرنا حزبی دا آواکرنا ملتی دا تشتكي روا و تشتكي تندرسته نك بس يكتي واسا بري خدته كاك بلبل بله ام تصورت كاين اتناف ملتي مجدا او شبكه قولا تشتكي رواية الفيدركي كيتي قولاكا ها بله. وحزب الدجي هريك النخو قولاكا برنامج خو برنامج خو او باشتر برنامج خو او خدمته ملتي بكت نخير ايك حزب دي زبرينا بس سر الحزب الواحد والحزب الواحد مهمي ديت عراق بيت ليبيا بيت أولات ايديولوجي زاني وحزب الواحد وقيادة جهريكا وسيادة الرئيس رولي خودي جراسي مام جلال يعني توی سردمی دا و چیکرنا حزبکی و چواشیا وان کس همیال بخوکم کد و حتی ام بین روژا مرناویجی خود جرازی چند گرنگی خو هبو ناوا رزین ایکتین اجتماعی کردستان دا اف برنامه که خلاص نبید حقیقت تایبت ناوا رزید ایکتی اجتماعی کردستان دا و یا دوی و یا گرنگتر جی ناوا رزید همی کرده دا برز بحالتك تايبته تو راست بيجي يعني اگر بحثي شخصيته يمكن براستي تمام نبيت ليه تبيجن هر 100 سالك رب العالمين مصلحك وان كسكي تنيرد بو نوف ملته رحمة راست عند جار من تصور كيت نوف ملتي مدى قالك كسويتي باشي تاتين خدمتها انسانيتي يا كري حتى غيري كرده نافذ مظن الدافري خدي جرازي مام جلال اكشوان كسايا ودو برانا نابيتا با ازموناوي اش بچيكاتيوي چابو و امريكي قالك بچيك چند زيرك بو و چند رول خود ناف خوين كارا انجد قطابي رول خود ديد و چاب شيا ببيت اندام مكتب سياسي امريكي قالك يعني يبتشيكو أبريكا أبين 50 سالي و 6 سالي بيجن كوارا ما تشكر و دبري خدي هر بجنجاتي أو مروفا نوينراتيا حركة كردي كرو شو الصينية و شو موسكو و شو همي عرضة و همي درجات سفارات قطعين أفا براستي بهمي كسانا يتكرن دول سوزياوي بيرمندياوي بهرمندياوي كارب العالمين چداي كساتيوي وكاريزماوي ولكن يا أفمروا بها اتشاق دوزا ملتي خوب نياسيت ملتي خوب نياسيت باجرة توي عشيرتي توي كسانة توي نبس العراقي الروش هلات وباكور وروش آفا ولكن يكو عراقي بخوش بنياسيت مكونة عراقي أحزاب عراقي والدور بار الإيراني وتركيا وفانا باشا أبي شو وقت هبو شاوت شيا بيواندي أبي إنساني بي كساتي هون والعالم دربجي هم جواسا أفكس أشياء كو بچي تناف قلاش كت سياسة دا وان كساتيت معظم ابن أسيد حتى بيت الأبيض باشا أبا يعني ديار أفمرو با براستي إنسانك ني طبيعي بويا نورمال بويا الويري لو الدامزدراندنو يكيتي او يدزاني توي قناغيدا يكيتي لازم تشاوبيت وشاو الرئيس الهمي احزابات كرت وشاو تعامل قال مكونه كردستاني تكر وكردستانا هر چار بارچه والقال عراقي والدور برد كر وشاو في دوزه اش نافخوي روجكش روجا بشيت بيجي انت دربي ولات انجي الجهن مازن او جي بشتي كوهاتيا صار سلطه ويا سرو كومار الويري ودوزا كردي جهشتا يو ان جهشتا كوشكاسبي جهشتا همي عرضا افمرو براستي كسواتيك بو دوباره نوبي تبع وغربوناوي خسارتك في ملة كرد كبيت
بري راستا يعني يكتي في يكتي كت اللي فهمي أحزاب الدجي كت في ملتي كت في عراقي كت شنكو مثلا حوزة علمية ينجي سيستاني بخود كوتي بري اسمهم جلال صمام الأمانة العراقي شو الشيء يعني أفوان همي أحزابه وفوان مكونة ودا خازتوان ها ونتويتوان وآينت ومذاهبتوان كيف قريدا كيف نقريدا تشوفونا بينت سر ميزا دانستان دني وبجين القلق ودم الدست تفاهمات شبن واتفاقات وخين رشتن بيدانا بيت همام جلال أبابو الصلال زوجا وحتى كتشي بغداد خسارتك بو ما خسارتك بو عراقي خسارتك بو سياستك يعني اقليمي البيتركي زوجا ام دهين چنكو دائما هنتنين هما مستا دهين سر رولي گنجا اتناوا ريك خستني تيكتيان اجتماعي كردستان دا وحتى في سر دميجيكو زور بيا من بيجين مكتب سياسي حتى هفسروك يعني گنج اللي ديارن و او بی کاری پرایفت بن جنابته دی چه بجیدن یعنی ایکتیان اجتماعی کردستان چند ریگ دا گنجا و چند ریگ دتیجی حتی بگاوه دست پیکی من گوته دا بردوامی جیانه یعنی گنجاتی لی بردوامی جیانه چل پشخوت هلید موروثه کت هلید بله میراته که مازنه میجوه که پشخوت هلید وید او میجوه همون صبصانهی نهید اجبید تمنجی واسایه انسان برهمدار انسان خباتگر انسان ترباره که خبات هبید و بلا بيجين تخصص تدا هبید او مروف ده میراتك هبید تشتكي باشا عقله اما همي شوينا مكتب وما معهد خلاص كنن سر موروثك بريهم جنج يا آينده جنج طموحه جنج آليات تنيد بين جنج داخازت نيد بين جنج برونجيت نيد بين الويدر كي سردمي بابو بابيرت ما بآوايا كي بون سردمي من بآوايا كينا سردمي بشكت ما وبنبيت ما بشكل كدينا ومتطلبات الجياني ومصالح الدنيا تنا قهرين وصا تمي بواردا باري سياسي دا باري كمالاتي دا باري برهم وانا دا وعلاقاته تمي بواردا كواتا جنج الفيدر كي بحكم جنجاتي وطموحاتي وبحكم حتى طاقته الفيدر كي شو يكتي داس بيكر ورقرت الرياضية دا تشتكي هاي بيجني بازينا بريدة بله بازينا جياني او بريدة اكش اكي ورد جديد جباب وبابيرا ليه ثوابته تاين تو شو ورد جديد تو قانوني ورد جديد تو عدالة ورد جديد تو خدمات و بردوام تو ورد جديد بآليات مختلف نوبروك ايكا اف جيلا مام جلال جنج بو ستافل جل قيادة جنج بو يكتي همي جنج بون عسكري وسياسية جنج بون طموحاتهم جنج بون وقت هاتن جيب برنامج كدي هاتن نه هاتن برنامج برينوكا هاتن برنامج چارا خونه بيسي حق تقرير المصير هاتن كمكا بيرو بوچون ديكو كو او آليات ديت حزبي او بشدي او اورغانيتوي كار بكن جنج كار بكن جن كار بكن همي كار بكن الويدر كي چونكو اون دهات ملتي اون هكو بيجن اميدا باشا رجا يا ملتي الويدر كي وده استلامه همي بوارا كان ازمونا كفن خلقي كفن زور باش الوير ما مستأز دائما هنتنينها دائما بسيارة حتى يا ديموه او مفاوضات سال 1984 قال حكمته وقتی عراقي وسر مسألة كركوكي ودانا لا دانا هندك هزي سياسي ودي اتفاقات تقال كتيان اجتماعية كردستان هنا كرن هكر جنابته بو من بيشك رون كرنا كي بدأ تسروي كا او شوابو و ايكتيت ويد ومفاوضات دا چرول هبوا هر الرازي بوا اپوا مرجاکو خوب بین تدری و هندک لان دیت کردی تهمیش کتن یعنی کتیان اجتماعی کردستان نتوا پرست و گوتی ام کردین و نتوایی نبیتن ام همید گلکی بینو وک هف بین تا او اینا بیرامک و همی وقتا بغدایان هر جهکی دی القلمة التي كرت راست كونا ويا بله تاريخ هذا
حس کریت ولی راوی بگیری حس کری. دایدی بله. بسست کات. يتقازي كرينا أسيتها بله بله. يتقازي كرينا بعضها يتقازي يعني. ليه وعد وعودة خوجة بجينا كرينا هشتو تشار يجي أمشينة مفاوضات هذا أقربوا هون برمتت وقتي كتير شوية مفاوضات هذا شوية مفاوضات هذا صدام حسيني وحزب البعث نك مانع نبوك ومفاوضات بكيتا حلكي ليه عين وقتي أصلاً هبون ناخذت ملتي جرتي بيت ناخذت أو منطقة نكت بجنة متنازع عليها هبل بس هنجي قلتي مثلا كركوك ناف داخلي كركوك أم دهيلين بو آين ده دورو بر بلا عايدي حكم ده أو دي بيت بلا بجين أو بروجي دانستاندني أو تفاوض بله دي سروانك بس حالتك تجي صدام حسين دا خاص كرش رحمتي امام جلال وقوتي بارزاني نهينت ناف في گفتگوی دا ده في معادله دا نهينت ناف ده بله بله بله. امام جلال انسانك وطنيه انسانك خوب برسنيه فرصه طلبها كل بيجن بله الويد الكرة فكر تشوها بكاتو ملتي منها زاني تاريخك ملتي منها ازبي قبلناكم بهيج جوركي نمو سواميل سر كركوكت كين نمو سواميل سر والله سر ملتي خود كين هر بيكاتك بيت الويري رنگ بيانو بيت يا صدامي بله رنگ بيانو بيت داكو چنكو تشاركي 8 سالي داكو قال ايراني راست الويري بشتينجي چنكو تركيا هاتا سر خطي الداوية مفاوضاته ونهي مفاوضات سر بقريت أبا تشتكي ديجتي انت بيرما يعني صلاة زرنا صدو حفتي اللي أصدقائي أداري شنيكا صدام حسين هات بصر سلطة أنجي شنيكا حزب البعث هات بصر سلطة قوات لبي صدام يدبو وك نائب رئيس جمهورية وقتي ده تخاست دو مسألة حل كان دوكو بشين راهو الرجال يدخل العراق ده بنا خاري ايك قضية كردي حل كان مؤقتا يادو يجي الكل حزب الشيوعي بريكو الاتحاد السوفيتي وقتي ده ابي موضوع حل كان أبجي حل كر دستي خدانا سر حزب الشيوعي بشتينجا ضربة بكات ها 4 سالت بشودان يجي القل كردا حتى كو بهتا سر حيل اخو بعثي وسلطوان وبشتينجي مأساتك چونكو وقت دست بكري محاولة كشتنا رحمتي إدريس بارزاني كر محاولة كشتنا رحمتي مانا مصطفى كر الرايات وبشتينجي حفتي بينج بسري قضية كردي هنا بمعامرة دولي والبن صمتك عالمي الويدركي كواتا يعني مؤامرة لهمي وقتها هبوية الويري راست او هشتي وشاريجي بتصورة من جارك دي بغداد هم جو سيناريوك ونجي مؤامرك ان مثلا محاولة كريه في ملتي اشنابك ببت تمام ما مستدعي من هنده زور سپاس بوده که میفهم بوی گل من حوالو برادر بیشن دمی تهر او بو زور سپاس من حس کردم تتر سپاس بوده و سپاس بو برادریت زور سپاس بینه رو گهدارین برس زور سپاس بوجی که هنگ بینه رو گهدارین مبون کرما خو ملبیر نکن خلک اندهاتی هنه هکر خود عمر ده دمی ارشاد